Ndagusuhuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza. None turi ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2023. Iyi ni CMC TV Rwanda, Citizen Media Center TV. Ni umwanya w'amakuru. Amakuru yacu agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Lt General Mubaraka Muganga biravugwa ko yaba aheruka guterana amagambo na mugenzi we wungirije w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo bari mu gihugu cya Ethiopia. Byose turaza kubikubwira ku buryo burambuye, turaza kukubwira byinshi ku mirwano ikomeje guhuza M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC, ndetse aho bivuga ko Nyatura ikomeje kwinjira mu bice M23 yari yarafashe, ndetse bikaba bisa naho urugamba ruri kujya mu buryo bwa FARDC. Byose turaza kubikubwira ku buryo burambuye, gusa aya makuru turaza kuba turi kumwe n'uruganda rw'Isaroni, uruganda rukora akawunga keza, akawunga gaseye neza, akawunga gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe. Aka kawunga kahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board. Niba wifuza kukarangura, gutanga komande, bahamagare kuri nimero 0788 65 14 68. Ariko kandi ushobora kuba wabasanga mu karere ka Rulindo, ni mu murenge wa Kisaro, niho uruganda ruherereye. Muhaye ikaze ku buryo burambuye muri aya makuru yacu. Tugiye guhera kuri iyi nkuru ivuga ko umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Lt General Mubaraka Muganga biravugwa ko yaba aheruka guterana amagambo na mugenzi we wungirije w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo bari muri Ethiopia. Kuwa gatanu tariki ya 6 Ukwakira nibwo i Addis Ababa habereye inama y'inyabune y'abagaba bakuru b'ingabo z'ibihugu by'akarere, ikaba yarigaga ku bibazo bya Kongo. Umutekano mu burasirazuba bw'iki gihugu kuri ubu ukomeje kuzamba kubera imirwano ikomeje gusakiranya ingabo za kiriya gihugu n'inyeshyamba za M23. Iki ni ikibazo gikomeye bamwe mu bari bitabiriye iyi nama bari kwigaho, ndetse muri iki kibazo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda kuba inyuma y'uyu mutwe. Chimp Report ivuga ko mu nama ya Addis Ababa umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Kongo ushinzwe ibikorwa n'ubutasi General Major Charigonza Jacques yafashe ijambo nta kurya iminwa, agaragaza ko ibiri kubera muri Kivu y'Amajyaruguru ari igitero cy'u Rwanda kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze mu bufasha iha M23. Ni General Charigonza wunzemo ko M23 ari ikibazo ku mutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu musirikare yashimangiye kandi ko urugomo M23 ikorera abanyekongo rwatumye bagera kuri miliyoni 2 n'abantu 400 bava mu byabo, harimo ndetse ababarirwa muri miliyoni 1,600 nabo bahungiye hafi y'umujyi wa Goma. Lt General Mubaraka Muganga mu kumusubiza yavuze ko ibibazo by'umutekano muke uri mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse n'ingaruka zibihangayikishije, ndetse kandi uyu nguyu yanavuze ko iki kibazo ndetse kandi gihangayikishije n'u Rwanda. Ati rero ntabwo twebwe turi nyirabayazana b'ibibazo bibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagaragaje impungenge zo kuba guverinoma ya Kongo ikomeje guha intwaro n'akazi imitwe yitwaje intwaro y'abajenosideri yo mu Rwanda nka FDLR iri gufatanya ku rugamba na FARDC mu rugamba rwayo rwo kugarura umutekano muri Kivu y'Amajyaruguru. General Mubaraka Muganga yashimangiye ko ibi ari ikibazo ku mutekano w'u Rwanda. U Rwanda rumaze igihe rugaragaza impungenge kubera imikoranire ya FARDC ndetse na M23, ibyo Kinshasa yo ihakana. Kuri ubu umwuka ukomeje kuba mubi hagati y'ibihugu byombi ku buryo hari impungenge z'uko bishobora no kwisanga mu ntambara. Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu minsi ishize yatangaje ko ateganya kohereza ku rugamba abasirikare babarirwa mu bihumbi 40 mu rwego rwo guhangana na M23. Lt General Mubaraka Muganga cyakora yagaragaje ko u Rwanda rushyigikiye gahunda y'ibiganiro bya Rwanda na Nairobi kugira ngo amahoro agaruke mu karere by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iby'inama byakomeje kuba kubera ko cyari ikibazo gikomeye cyane. M23 imaze igihe nyine mu mirwano ikomeye cyane na FARDC, ibintu bihangayikishije abayobozi b'ibihugu by'umwihariko ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse kandi by'umwihariko perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi kuri we avuga ko ibi bibazo byagize ingaruka ku bukungu bw'igihugu cye, gusa akakunda kugaruka ku kuba igihugu cye kitari gutera imbere mu bijyanye n'ubukungu ari ukubera iyi mirwano yashoweho n'igihugu yita u Rwanda. Ndetse kandi kuri we avuga ko ari ikibazo gikomeye cyane cyakabaye kuba cyarakemutse, asabira kenshi u Rwanda ibihano mu bihugu mpuzamahanga. Gusa nyine leta y'u Rwanda iyobowe n'ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame ikunze kugaragaza ko nta kibazo na gito yigeze iteza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo ibibazo byose by'umutekano ndetse n'ibindi biri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byose bireba abanyekongo ubwabo ari bo babyiteye, by'umwihariko ku bayobozi ndetse nyine ubutegetsi bw'iki gihugu ni ubutegetsi buyobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Uyu mugabo Felix Antoine Tshisekedi kandi yasabwe kenshi n'abakuru b'ibihugu batandukanye kujya mu biganiro na M23, gusa ku bwa Tshisekedi ntabwo abona impamvu n'imwe yatuma ajya mu biganiro n'umutwe wa M23. Kuri we afata nk'igihugu cy'u Rwanda nubwo atari ko biri. Amakuru yacu tuba turi kumwe n'uruganda rw'Isaro, ni uruganda rukora akawunga keza gaseye neza gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe, kuko kahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board. Bahamagare kuri nimero 0788 65 14 68 cyangwa ubasange mu karere ka Rulindo, ni mu murenge wa Kisaro. Nitwa Jean Bosco Kabayisenga, ndagushimiye cyane.